Ngesarai baru ke ba jogo beri hanyu trap ke balai lengba ke YouTube channel jogi ba JR Storyteller London. Kini tiplang. Jingai kublengi ayo ya ini JR Storyteller mang ya ai kubleu mengitip sekarang pi. Lengba ke jingla ke cubi JR Storyteller London ban lebha yak juway man pen sapriang yak kubor babha yak juway kane kalong ying kalayo yak jingker khu lengba ke ba ibawat antak ni kublai sibun JR ke jing la jongpi ban lebha ya iba syab janjar dang yo kamet ke bukoi bekya bat bapi tang la susu ban lebha sibun kum kine icai jing lebha yak juway ban kari khasi jongi hipentngen ki bas nuse hi ai ka jingkir men ya ki badu jingkir men daka kati jongpi ya ki umat jongki phinya Kublai Shibunya Pija ya Storyteller London ya jinglong Baba Pilapni Kiba jinjar ki barangli ki om semling bajongpi Dakaboru blay Pilainski Saba bhaya kari khasi hilam lenti Dalam ni kita dapat yang Islam. Islam. Lihat ni kena mendiam. Koi kai. Hababan kapan pila leite Bapak ni skor ni kuat ni. Hababan kaduk pila Israel Kibum doling pila pensna Kiba saharam pila Baru ke ba jogo beri hanyu trap ke balai lengba ke YouTube channel jogi ba JR Storyteller London. Kila tip di kena galong ying akaba kila ba hidup di kelung sangut bab itu bapak dan mengalami kuah sebentar setenat beragam berseng iyo banwan kena gaying banwan baik jaga jinglong jimban kena galong ying kila iyo balik sulap berkemi jong kini kelung di dokumen ba kini ladon lang bertakasi ba nagaleng juga seng dilawan kena jaka ban jurip di banwan citip akabadai bat kejinglong jimban jong kena galong ying baca dari syak kalunging kamaduk kabajenjar kabondonlat bondonlan tisu nakumbai bar si banta hadir bagi layak penikaran bat kami jalan kelung jumlah kentai keburom sya katalap social welfare kabala sim khia ya gaban sim jing bakli ya arngut ikun jong kene kalunging ban penbu school kata kadai kabangin subha ban ai keburom sya katalap social welfare ban nagaleng juga seng hadin bagi layak banwan kene gaying Gilayo bandirap kat ke Bangilai.